entrance maybe got a bit out of hand, eh? He's the master of mayhem, the salvation of Salvo. Someone's clearly compensating. It's a big boat, though. Please welcome G'day, Kings Canyon! You lot ready for the biggest party in the outlet? Walter Fitzroy. Oh, Maggie! Legends, bring me this trader's other arm or say bye-bye to your precious games. Oh, come on, Maggie. These people came to see a show. Then let's give them a show. No. Shut it the hell down. Give it here. Well played, Wally. But you know, every show needs a big finish. Hold on tight, mate. This is gonna be a blast. So that's how it all went down. Literally. Just one thing left to do, eh? Time to bring the fun. Time to... Time to bring the pain. Ja jestem martwy, jest zaczniemy, patrz na drog. Dansko spet začnimo malo kaj. No. Ja, sploh nima weapona. Ne sepa še doti na tabo eden. No, Ne moram reči, koliko sem mu zdaj tole naredil za enega. Te prijeti še, dva ti še prijeta noter. A pa sem eden. Ja, pri meni sta dva. Ja, Trije. en ti je šel pod streho. Tega da pridem. En je tle, pod dunčo. Ja. Joj. Zdaj rabi bil pa kar bolj, da smo ne strelili. naši. Ja, kar dober loot je tla. No eno, zdaj vem še za enega, kje je. Ki je blizek. Ja. Zdaj bomo naredili kmalo kabum. Tole mi izjemno koristi. Tu dobiš vsak na skoraj. HP, eden. Kaj hračamo? Ja, si. Eden, full low. Le so full low, kar pušite, tle še eden. Še en squad je, sam mimo grede povem. Ja, Tesla, daj tvoj ult, če upaš. Ovo, purple armor. In tle horca, pazi. Daj ult, kaj? Ne zram nazaj malo. Kraken. En. Nokan. Kje? Prvi armor, ni problema z uno. Rekan? Ja, veš, treba je zadeti tukaj. Bol. Ja, oka je, ne znam zadeti. Glih v en strel. Kje je? Le. Reči šilema. Jaz sem še noter. Malo sem jih zasmradil. Dva nokana. Mislim, dva brez shieldov, ena nokana. Kiso, pingaj side. Tukaj, hitro probim pogledati. Evo, dober. Po mojem bojo pušajo po mojem. Ja, pušajo. Ali so proji ali pa so nobi.
Bomo videli. Dobro, jaz grem reč, ker s tabo fajt. Grem z druge strani. Čakaj, kje so? Aha, dobro. Prv, Wow. bod sem zadev. Ja, ej, mi moramo hitro iti v zono. Ja, pejmo z kjere strani, leva ali desna? Rečite hitro. Gremo levo, ajde, levo Ja, stran, levo tako. stran, levo, tako moram jaz. Tam, ja. Hitro. Hitro ne delaš, za tele skale. Ja. Me jaz malo ščitu. Dobro. Dobro, in headshot. Dvigati hitro Aha, naprej. Samo Klekle pejdi, imamo samo avte, klekle imamo avte. Samo pejdi. Hitro za avte se skrit. Klekle imamo se neki skal. Recharge, hitro za skalo, si recharge. In pole teče, koliko upaš naprej. Tamle. V sandviču smo, eden nas bo iz strani. Pušajo. Fuck. Piski prej ima tale pri meni. Mokan. Chargem. To sem mrzel. Oktan je zelo low. Oh, nice. Oje, na meni je. Ne, Ja. ne. Ok, ne, dva sem. Enemu sem kreko šilje. Ajde, full low. Aj pri meni dole čist. Ne, Jaz sem... Finish. čile dobo cele. Nice, enega je O, zakaj te ne morem polutati takoj? Na tole. Opet tako. Malo boljše kune, ja. Zdaj bo vzel te kune iz šilka, lahko... Kako se gledate? Ni zdaj, ba je tudi kreko gor veliko boljši loot. Kako je bil. Ja, mislim, da ja, glede kaj sem zdaj dobil. Jaz tle videl po tleh en mrtv trup od te right, te ko jaz te hram. Mogoče to pomeni, da boš malo umrl. O, je pošteno. Kjer dva zunaj metke. Meni vam. Opet pa tam. Ne, tam dol v zafuku. Pušajo po mojem danes. Glede tudi v... O, nismo. Masta kar in tle so nekaj. Zadev šilde, zadev modre Ja, šilde. vidimo. Jo, ne, petan, taj. Peten, O, ne. Jaz mislim, da sem zdaj četrti bot tle. Nekaj tajega. What? Šilde ima navaden hist. 52. Pri nama. Ja. Samo stavim se moram. Wow! Ej, nok! Kaj sta bila slaba? Kaj je bilo to? Ja, meni panika. Jaz zraven itak tehor. Kdorkoli videl. Ja, tle zraven mene so. Ovo prej nisem zavrešil. O, papak. Pa? Ne, mi je preko neki zaprt. Ovo jeden nekaj poslednji blizu. Prihajajo. Tako. Ej, za sniper magma je noter. Pušam. Brat, ne moram zavazati. Magma. What the fuck je magma? Tam je. Ja, se ja. Tam. Enega kuram. Horizone sem precej zažgal. Čakaj, Ja, čakaj, čakaj. Znam proč. Eden je zelo no shield. Upam, da ne misliš mene. Ne, pisno. Kar leti človek v zraku, pa ne vem čem. Če ima horizon. Prihajam nekako. Lepa. Enega je noko, sam meni še. Zdaj, krekanje. Ja, ta novo ode, on, ha. Kaj imaš mogoče, kaj lightmate, ko sem imel sam 100 za R99, tako da... Ja, ti nekaj damo. malo. Jaz jih imam 156. Mislim, A ne, pole ne, 256. pole pusti. Ne, pa si v redu. Potem da imam R400, ampak ok. To ti daš malo, si imam samo 8, za ta R. Zdaj, če imaš noter ti. Šel nazaj. Ja, žigat. O, tle, ja. Ne, je En bilo. squad. A ne mod teleport ali O, malo. dva squada, ten še eden.
Sam pejte na to stran, na toj stran. Izgleda, boš mi prav. En problem, jaz sem imel metke. Vse z odzadi. Mam mesto. Na, Mam tle mesto. ti vršam. Žigac pricam. Prejmeš metke, O, jaz sem hvala. z odzadi. Jaz sem z odzadi. Jaz sem šel noter. Mislim, da NH revivajo. Pomagaj, tebi ne bilo dobro. Ja, prehajam. Prežigram. The full low je ta lifeline. Nokna. Ma blizu. Ena je- Pojmo, ker sem še dva squada sta. In kadar se bo eden ubil, moramo itak pushat. Idemo Mislim, bližje, da ja? bo on tam gor zmagal. Ja, sej ni treba pushat, samo tlepe bo on ima. Kadar bo eni zmagali, bomo pušali. Ja, itak. In samo mi jih moramo držati izven zone in to je to. Tle nekaj bomo mogli imeti. Zmagal pol. What, jaz Tle sem zdaj 800 damage-a, okej? Zdaj smo v full veliki prednosti. Ja, jaz imaš 400. Samo. Jaz imam samo 28, to je ful veliko lega. Ja, profesionalec, čisti. Ja, prihajajo. Kaj bomo pušali? Mi sem pušali pač. Dej, gremo jih. Pri meni Niso se... Oktan izjemno low. O ja, vidim. Čakam Ova, se ti- tudi. Za nama, za Okno. nama. Eno te za... Reloadam. Ne, zdaj sem šel reloadat. Ne, mene je revival. Nice. Da. Pejdi, sam pejdi v zono. A ja, se smo v zoni. Vsi smo se. Sikram, sikram. Pas. Ej, na meni. Ne, fuck, revive. Žigac, revive takoj. Dej, tako ja. Čim prej to moraš. Yep. A dobro, spet je rojde ratalo. O, ne, mrtvo. Glasna. Jaz znam proč. Sama pa. Ne, na meni je, fuck. Jaz bi šel nekam na samo. Ne vem. Recimo. Po mojem nekam beltle. Tako da, kaj gre folk? Ma ponavadi ne, ponavadi folk je zmerno pod ladjo. Vsaj tako jaz nekako uno. Pač Vsi smo sami. Pač nima ravno veliko vloge, to kam gremo. V bistvu, kaj je ta stvar, kar naredi kleke? Pač vidiš, ki so nasprotniki. Ti jih pokaže, hor. Nisi še nikoli probal? Ne, jaz klekem nikoli še nisem bil. Tle imam toto. Torej zelo hočem preizkusiti. Veš, in zdaj pogledi na mapi noter, boš videl. Zdaj, ko se je aktiviral. Interesting. Kaže vse sovražnike na celi mapi, vse to kar sveti, vidiš? To so sovražniki. Tam gor čisto severno sta dva squada. Ja, čakaj, mi smo, ki smo že Mi mi? smo tukaj čisto Da. od spodaj. Viš, pole smo Ja, sami, saj, ja. vidiš? Mhm. Zdaj, eden je viš tle pri toweri. Tle, ko se tih je neki. To bi moglo biti torej zelo nice. Se mislim, da se da še tu. Ali samo enkrat. Tle pri A, meni je to... recharger, vidiš? Do 76%, pojem sem se če malo in bo se rechargeral. Piše. Tle desno, hore, na mapi, vidiš? Tle, 99, zdaj lahko še enkrat. Aha, vidim. Mislim pač neomejeno, ne? Sam recharge, če se mora pač. Veš, in zdaj bo uno. Zik in zdaj ti označa posod, ki so. Okej. Najbližji so tej, vidiš, tle po mojem. Ma ja. Teli pa teli so najbližji. Ja, sem tleh je full squadu, ne? Ma koliko? 3. Ja, zdaj odpri mapo. Si videl, Pa res, ko so obrnani, vse vidiš. Nice. Pošteno, a? Jep, zelo. Ful dober. Ma, jaz imam masti, kako ni isto dober. Jaz imam EVA tipa Repic 40. Ja, on ga zna dolara se srednji pačun, da bi on... Ja. Ne vem, če sta videla, kaj sem značil. Ja, sem že dipsil oboje. A si. Ej, jaz to oboje rabam. Namesto Repic 40 miniatura. R400 uporabljam. S tabo. Ti si Rabaš telesnega stražarja, seveda. ki ti lahko pobere v slut.
Veš, kaj je bilo tle ful pošteno, recimo tu, ne? Ta se mi zdi kar... Puno. Ti dejansko izgled... Ja, tole je zelo pošten. Ega, streli ga! Deha prosto, pravijo. Veš, kaj bi rabo heal drone. Ti ga prepuščam, čeprav tudi jaz zamo rabo. Ja, ker jaz nimam nobenega, rabo bi pa dva. Pač do zdaj. Heal drone. Ja, un je čista... A ja! Lepi, pozabil sem, da sem jaz lifeline. Pač držat. Jep. No tu jam. Še jaz sem enega Jaz videl. sem upam zaradi to, da mi... Pedi. Ojoj. Čem strelja tohat lahor ali ne, boš da ne? Pa ne vem, bomo rabili tole. Je to sandviču, kar je zelo dober, no. Tam so? Ja. Ampak zdaj smo tako troplastnem. ne Zdaj najbolj more, no. upam na to, da... Rabi kdo? Če rabi kdo? Ne rabim tudi. Jaz ga tle lečilam lepo, ne? Tukaj! Na tej strani. No, unga so podarali. Ne, nima več jih. Jo, nekaj moramo jesti. Ja, enega sem hitil. Dajmo kar odzad. Enega sem nokal. 42, mokan. Ne! Full low. No. Po mojem toga niso pričakavali oni. Jep. Ga smo malo šitnali, ne? Ne prehitro govoriti. Ja, ne prehitro, ne. Pa dobro, enega smo bol, ne? Tu je noter level. Gold backpack. Ja, to. Toga mora vzeti, ne? Jep. Wow! Oni nimajo shieldov sploh, daj nemo pušat. Vse sem jih shieldal skoraj. Po mojem so full low. Čakaj, trepi od kostika. Tu sve. Okan eden. Trepi so noter, ne hodit noter. Gremo... tle kempet nekaj. Vale, šile, pazi za tabo. Tale nima lifea. Sihilam. No, kan. Zdi se mi, da je lifeline še tle. Iz strani, odzadi. Lepa. Rechargita si. Ja, rechargam. Jaz gledam, ki so. Noter. Ki, noter? So noter, ne, noter pa ima. Ma ne vem, če je pametno, veš. Del, šile, krekam šile. No, kan. Kijo. No, Pinge, kan. ko ne vem. Hajde, noter ubati. Jaz znam Dva odzadaj. sta noter. Jaz znam za njimi, a vidim. Sem mrtev. Tle for men. Ma dej, če tega ne bom nokal. Ma dej, full low, pušaj z vse sode, dej, sam pušaj. Dej ta, full low. Lepa. Nice. Moje, perfect. Tole zihar ni bil čisti cat, ja, ne da? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.